azul flawen, un Sophie Soun Sani ونسيسي. C'est une occasion, il faudra le livre Nino, Annie ونسيسي. Voilà mon premier livre. Voilà, après le salon du livre. Voilà. Donc, ديكنا شوية le salon. Voilà le ACA. عقلي ذكي. Voilà, tout une séance dédicace et mon livre. Voilà. Donc, Maya dans sa femme. Donc, des feuilles. Voilà, les plaques que j'ai fait. Là. Ici, voilà. Il y a plusieurs. Voilà. Préface. On commence avec, bien sûr, un petit dictionnaire lexique. Et les mots en français, explication smazer. Voilà. Des mots. يمكن وين نفهم راه ديمو مثلا اسميس اموال tout petit يعني qui concerne la cuisine كان voilà voilà donc voilà le livre ok la passion de ok la page de couverture. فكي اسم التصنيمية صور سيسي إليا سميرة سقول ثوري جرزن سيلا 2025 تصميمية كتاب تصميمية تحتسبها أميليا كذا غن صور سيسي إليا أم تصميمية النظام اسمي ساغن سميرة سقول ثوري يقرزن سيلا 2025 فوالا كي تولاوين براوي حسب خصنت أميسيا السلامة أصلا تعجبنت كتابينا كاين زلف اللون Sophie Soun Sani ونسيسي. La vidéo ici c'est la suite la vidéo de la foire salon du livre SILA 2025 فقط كتبتيو la cuisine traditionnelle أني والإنسان نمازيغن c'est mon premier livre donc des recettes traditionnelles. C'est avec 23 recettes. Donc voilà. Salam voilà. Ok, on remove l'ordre.
فوالا وكيدير فلفل الطماطيش يعني دي روسيت نستخدم الديك وكذا شباط كاردن وكيسويفك وكيتغريفين تيحبولين دونك فوالا تدور كوكس وكي تيمكزرت فوالا وكي ان بوتي ليكسيك كي كيلكو مو c'est un petit dictionnaire quelqu'un. Tu vas prendre des 3 livres pour faire dédicace. يوراوي لندي الخارج سارسين ادبدور سميهم قران دونك سدارو صغور سيسي لو تيتر لاشين نينو اني ونسيسي صور سيسي ايه إمي موحى سقول طاغوري يقرزم سيلا 2025 ma signature voilà محمد تاكي نمي أمقان la deuxième c'est pour mon deuxième fils mais aussi source ici إلمي المولود سقول ثغوري يقرزن سيلا 2025 ma signature voilà تاكي المولود تاكي ma petite fille chérie اللي هي تندي ماريكان صغر سيسي اللي سونيا سقول ثغوري يقرزن سيلا 2025 si voilà ma signature voilà c'est qui pour la revue. Voilà, j'espère la vidéo qui a contagieux. J'espère vous m'encourager الكملة ما ثوالي ما كي تكتبتيو دونك فوالا راكم جا ذي لهنا التلويث السلام تبارطاجي لا فيديو ياكي la vidéo yaki elle est très importante pour moi parce que c'est mon premier livre voilà السلام كان التواليم الذي لو HCA parce que le HCA j'ai gagné des concours sur une étude donc voilà le HCA ils sont pas à vendre mais le HCA voilà. جاكم ندير هنا التلويث ها سوفات ثاني ما ثانوي